Kubor Diocese Meeting. Kiringa junga Saint Teresa's Cathedral Parish Joy kilawan ban yo mat yo blay hagasni sedang ya Bible Convention ka baasni ya kabla sedang menta gasni ka khat sautrik urempang arjar akun riu bu ni padri ngai kilawan sa kasaka manjing penyusup hadin ke session bala ai do Father Marcelinus War MSFS na Umroy Retreat Center bala penkut ya kini gasni sedang jong ka Bible Convention da kajing mani sakramen Hagabagi padri ngai kilawan shimbenta daga jing ribulay.